Ora, nang kono nang pos engko. Nang bibit kae. Heeh, bibit Yadi ya. Ada gesone nang Yadi, lore Yadi ae. Yo ngidul pesertane. Karo maju kae. Ayo alon-alon yuk. This is
Mr. Fluffy Production.
RS masih. Son 15 juta tampil masih. This is AM Productions Party from Lopez Revolution Production. Son 15 juta masih. Iki loh son 15 juta masih. RS penjara. Iki loh RS bos. This is Bang Get featuring DJ Pop Disjoki and USB Official. Pemuda tanpa sponsor ini bos.
support by Putra Savana and Mr. B Remixer Production. Production featuring Tua Muda Dusun Kerinci Kulon, Limbangan, Rokok mempersembahkan
5 people in the area. This is Texas Lightning featuring SAP Management Production.